mbifurije kugira mbere mwiza cyane rero. Hanyuma inkuru nziza cyane rero yamaze gusohoka muri iki gitondo nuko Manchester City yamaze gutsinda rero urubanza rwayo yari ifitanye na UEFA. Rero UEFA yabahaye imyaka 2 yuko batakina amarushanwa ku mugare burayi. Nyuma y'ubujurire rero Man City yamaze gutsinda UEFA, imyaka 2 yavuyeho. Hanyuma kandi City kazakina Champions League mwaka utaha. Ni inkuru nziza cyane rero ku bafana b'ikipe ya Man City, ni inkuru nziza cyane ku bafana b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza. Tuto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani atubwira ko Cristiano Ronaldo kabisa yamaze gusaba abagenzi be rero ati mwiminjire magafu, tugomba gutwara iki gikombe cya championnat kibana afite n'amahirwe, tugomba gutwara iyi Champions League y'umwaka. Ndashaka kuba top scorer w'Ubutaliyani. Shiro Immobile mbibutsa ko amurusha igitego kimwe kuri ubu ngubu kabisa, ko Immobile afite igitego 29, Cristiano afite 28. Cristiano Ronaldo aranashaka kandi Soulier d'Or kuko Robert Lewandowski niwe ufite amahirwe yo kwitwara, afite ibitego 34 yarangije muri Bundesliga. Cristiano Ronaldo arabura ibitego 6 kandi afite match 6 zo gukina muri Serie A. Cristiano Ronaldo rero akababwira ati ndashaka gukubita ibitego nkatwara ni Soulier d'Or. Kubijyanye n'akazoza ke rero iki kinyamakuru cyatubwira ko Cristiano Ronaldo yamaze gutangariza abagenzi be rwose kazaguma mu ikipe ya Juventus. Tuto Sport kandi atubwira ko ikipe ya Mirase imeze neza cyane mu gihe Zlatan atishimye, ni nyuma yuko rero banganyije ibitego 2-2, hanyuma bagitsindwa igitego cya kabiri ku minota 60. Umutoza Pioli yasakuramo Zlatan agenda babaye cyane mu byukuri, avuga ati koko ni ngewe ubonye ko ari ikibazo muri iyi match. Akaba rero asa nkaho atarishimye nubwo ikipe ya Mirase yaje kwitwara neza cyane inganya ibitego 2-2. Frankes ndetse na Theo Hernandez mu gihe Di Lorenzo na Mertens ari batsindiye ikipe ya Napoli. Ikimakuru l'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kiratubwira ko Antoine Griezmann akaba rero yaravunitse isezera La Liga ntazongera gukina. Akaba rero uyu mugabo yifuza kugaruka kuri match ya Napoli na Barcelona ya Champions League. Tuvanga twekiza mu gihugu cya Espagne rero Leroy Viking yamaze kugaruka. Akaba rero ari captain Sergio Ramos araza kubagaragara kuri match yo kuri mugoroba Real Madrid ifite n'ikipe ya Granada. Hanyuma kandi ikimakuru kimushimagiza cyane kivuga ati ibitego amaze gutsinda byinshi muri La Liga, ati yaba pichichi mu makipe 9 yo muri La Liga. Hanyuma kandi ikinyamakuru kinatumenyesha ko Carvajal yamaze kugaruka kuri uyu mugoroba. Ikinyamakuru Marca cyo kirishimira mu by'ukuri ikipe ya Cadiz yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere La Liga sezo ya 2020-2021 rero igomba gukina mu cyiciro cya mbere. Yari imaze sezo 14 itaragaruka mu cyiciro cya mbere. Iyi kipe kandi ikaba rero yabigezeho nyuma yuko Oviedo yabatsindiye Saragoza ibitego 4-2. Hanyuma bahita babona rero tike mu buryo buri matematike kabisa guhita bazamuka rero ngubu bakazagaragara mu cyiciro cya mbere umwaka utaha. Cadiz rero ikaba yari yaranakubititse cyane yarahuritse kuko nibwo yari imaze imyaka 4 nanone igarutse mu cyiciro cya kabiri, ko yari yamarutse mu cyiciro byo hasi, ariko nyuma ya sezo 14 ikaba igarutse rero. Felicitation note yo ku bafana b'ikipe ya Cadiz, niba hari uhari yanshyira muri comment akaza kumbwira. Mundo Deportivo yo kuri wa mbere yo irashimira cyane Leo Messi. Ikaba rero uyu mugabo imyaka 33 mu byukuri amaze amasezo menshi cyane mu byukuri akubita ibitego, ariko iyi sezo yo nagahebuzo akaba yarashyizeho record yo gutanga assist 20 atsinda ibitego 22. Uyu mugabo rero akari kugenda switching ama system atandukanye nkuko bibona hanga rero kubatoza kuva kuri Bartgard, Guardiola mukinisha na Eto, Guardiola mukinisha na Zlatan, manuka batoza bose bagenda bamuhindurira imyanyura no kunagera switching ama system kabisa. Ari karacyari gifaru kugeza kuri ngo iki kimakuru cyemeye cyane. Ikimakuru Sport cyo kikaba kizanya amatiku gusa nta kindi kizanye, kikaba kivuga kiti rero vestiaire ya Barcelona ngo ifite ikizere yuko Granada uyu munsi bakorera akazi, hanyuma ku wa kane ikipe ya Villarreal ikabakorera kandi kazi. Izo kipe ebyiri rero Real Madrid ifite gukina nazo ngo zigomba gukubita Madrid ngo hanyuma Barcelona igatwara igikombe. Sport we. Hanyuma ikinyamakuru kandi cyatubwira ko Zidane ngo no kugendera kuri Karim Benzema gusa nta wundi mukinnyi afite. Ikimakuru The Sun rero cyatuzanira inkuru yuko Zaha rwose kuri Instagram ye akaramaze kuri reportinga kuri polisi rero umupeti imyaka 12 akaba yaramututse ku bijyanye n'irondaruhu rero, hanyuma polisi ikaba yamaze kugafata akakana. Ikimakuru The Sun kandi kigakigaruka ku magambo ya Jose Mourinho kabisa. Mourinho nyuma ko atsinze derby y'Irandani hariya mu majyaruguru akaba kubita ibitego 2 kuri kimwe ikipe ya Arsenal rero yamaze gutangaza ati ndashaka gutwara Europa League kabisa, ndashaka kuyitabira bwa gatatu nkanjye Mourinho arabaye ikinye bwa gatatu. Hanyuma Tottenham Hotspur irashaka gutwara iya gatatu ko Tottenham ifite 2 muri 72 no muri 84. Reka dukore turi ibinyamakuru rero mu gihugu cy'Ubwongereza ibyo byagiye byandika rero nyuma y'i derby. The Mail ikaba itubwira ati Sony na Toby Alderweireld bashyize Tottenham Hotspur hejuru ya Arsenal. The Guardian ati umutwe waje mu minota ya nyuma wa Alderweireld ati wahesheje ikuzo Tottenham Hotspur muri iyi derby. Daily Mirror muri page yabo ya Mirror Sport bakaba rero bagarutse ku magambo yo kwishongora ya Mourinho avuga ati twari gukina Champions League iyo nza gutangirana n'aba basore iyi season. Ubwo yagaye ibya Pochettino icyo yakoze, ubwo yakoze travail nire ko Mourinho we uri bibazo. Ikimakuru The Sun rero kiragaruka ku magambo ya Peter
Schumacher nk'uko abafaransa bamwita. Akarero uyu mugabo yarabaye umuzamu ukomeye muri legende y'ikipe ya Manchester United, yakinye match 398. Uyu munsi De Gea rero aramurusha ebyiri, akaba De Gea guzuze match ya 400 yamuhaye icyubahiro kuvuga ati rwose umuzamu ari fenomeno, ntararenze kabisa, ari ku yindi level. Uyu muzamu rero ku cyamakuru Demir kitwereka rero abona match amaze gukina mu by'ukuri, akaba rero ashobora no kuzaba ku myaka afite, urabona ko rwose birashoboka ko ashobora kuzakiraho record ya appearance nyinshi cyane nk'umuzamu w'ikipe ya Manchester United. Nyuma yuko rero bamuguze kuva mu mwaka wa 2011 kabisa $18 z'amapaundi ava mu ikipe ya Atletico Madrid. Icyabakuru desane kandi gikomeza ni inkuru rero y'umutoza Hassan Hatley, nkunda kumwita gutyo rero, umutoza w'ikipe ya Southampton, akayatangaje amagambo ashibishije kabisa abafana b'ikipe ya Man United. Yavuze ati ndashaka guhura n'ubu buhungu bw'ubwicanyi bwa Man U kabisa, bwamaze abantu, maze match bukubita kabisa, bwamaze abantu, ndashaka guhura nabo uyu mugoroba, ndi tayari guhura nabwo kabisa ku facing. Reka turebe uburyo biri bugendere. Reka dusozeze ku nkuru y'akababaro, akaba ari brother wa Serge Aurier, akayitwa Christophe Aurier rero mu gicuku mu kanya gato cyane saa 11 za mu gitondo, akaba rero yitabye Imana aho bita Boulevard d'Otibon hafi y'akabyiniro kabisa ituruze, akaba bamujyanye ku bitaro ahita yitaba Imana. Mu by'ukuri ntago ubuzima bwabashije kugaruka. Les amis, mugire umunsi mwiza cyane.